Light Film Production ki Makhada Puthokpa Manipuri Film Room Number 24 release Toukhre. Jumthang Sanapung Langthabal da Pangthokiba release Tobagi Thoramaduda IAS Commandant Daina Devi Director Transport Additional Secretary Manipur Ozil Babu Ningthaujam Filmmaker Laishram Saitrabrata Kumancha Proprietor Yumsarol Enterprises Amadi Sarita Devi Arjuna Awardee SP Sports Manipur Police na Athoiba Mithunglen Singoina Sarugyaki. Jamam na balay biya ibo ko. Ado do wari se part 1, part 2 ani thok na lay. Ado do ka part 1 gisna ay di boarding sida psycho lay ba nga makhak na la akanda boarding sa issue mi among tholak pa. Ado ka base oina wari se di whole story di friendship ta oin oire e. Ado ka part 2 je sida na mo 24 gi direct wari se sila ka de. Really film sida ay story part 1 and 2 je pula punjal laga puthokpa film oire de. Ado di oire na di sis na part 1 na mo. Ado ka 20 room number 24 se pra relation like related like tabra hai badi like ani ba adu dum area phangani adu ga na haidi adu ga part 2 la ka da se si so dum continuity like koi gi school lamagi wari we ga do ne koi gi hostel lamagi wari adu dai da koi gi machin manau na ta machin manau dong yam nusina loina ba hai ba dare nasa gi hero sina sida GT sorry kum kisam kum me heroine sina GT sorry kum bani ada GT sorry gi mama na bi ha tar pi ngai yam luna dinaram ba duga mai gi mama na bi sida thaudo ma thoki ba dagi GT sorry sida laman kum na ba khona rakpa adugum na ba film mo ga do ne duga maroi na khoi gi school ma da kari gum ba fata ba thaudo ma tho ga di adu do khoi gi losal laga thamba hai tar phongdok ta bi da mayam haidok ta bi du losal la thamba duna khoi gi school du da mangthar pa na traga na mi magi emotion aidi khai hai tar khoi gi yamna nungai ta ba du ma yamna yom ga pu ba dum ba film ma ne hai tar dum sam na jara ba aduga tang okay mathe ga khoi gi bo jan na wasi re aduga aina sum achau bo ina hai tar adu di sin ahan ba oi bene room number 24 sin aduga mamang da web series ma mama du da gi di short film ma mama adu gi award